Mai ka gwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak tin rei net la mai thon riu dare. Asai October tari khat kum singnai na chui na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the call. Infal September tarik tamru. Infal tong private hospitals nun kau specialist doctors. Nun guang in tha gai kan me khau private hospital khau ngang launa raza obang mai kai khun nun khangkung mai ariubam thei mi hai regional institute of medical sciences kau doctor tong chui mak me khau rui now mai thai pat bam tong de tuna protest ran na tat kut kai kan me khau government hospital kadai suna rims le jenims kau specialist doctor azu roi private hospital ha me thai kaniu tong clinic la launa tan kanai tan bam mai nun khau kabiu mai nai nu me jang re treatment by khau tat in tha gai kan mai khawri khwangi tuna lumba me protest at kaikan mai public nun re government jong medical staff nun kadai suna doctors nun republic hospital khaw lunglaw mak na private consultation khaw priority law me ri thaisu mai hai pat bam chonge tuna protest ran na tatai gai kan chonge mi hai na rap na cham kai azu khawrini government doctors nun private khaw tan suba me koita sausin kut khang government khaw demand sumailat azu salo gai kan me khawrini ye Infal September tarik tamru oinam ibe yaima kating kum tamru na chikiu hai Manipur khau ka hiang sang liang mai pui subami ka kai salungpham Thaubal district khoriye ka gan maibam tiken tai pastor suna ka kai hai maitai Christian pangkhau mission tong tan tan bam mai kaye oinam ibe yaima tai fit charuk point kathum ngkaw bam nu we tna sai Infal September tarik tamru Safe Zero Lily campaign ka hau mai mong classic grandi chingmai rong khau tat kai kan the Manipur khau na puang mai mun hai mut nu mai tuang nai na ba mai long khau mai goi ri in sam na ka lau ko tu na tap mai bang khau campaign tai tat kai kan chonge Dr. T Braja Kumar Director of Environment and Climate Change ri kamung khau tai ka gan khat khau Siroi Hills khau in pham na puang ba mi tai asai to climate change shifting habitats kani human disturbances ri ka singrau kai na bam thi tu na sa kane ka bam bai thang in phang mak mai Siroi Lily hai mansai ri zausin lau mage thai kani ecosystem hai balance ki su mage thai ringam lakni mai lulung khau gwongbam the tu na sa kane Safe Siri Lily campaign tai Miss Siri Lily Organizing Committee Indigenous Foundation Directorate of Environment and Climate Change kani Department of Forestry Policy Makers Researcher kani community leaders nunta kawung kadoi na lang kan tongi inaugural mung khautai technical seminar ta kaina scholars kani researchers nunrui papers presentation sulau kani kumna kani ri community nunta Siri Lily tangak launi mekhau lung godiang lau khang sa kani Tamenglong September tarik tamru National Crime Records Value report publish sukan mekhau kum singnai na chui na kathum khautai Northeast kau Manipur ri lat lupat kai liang mai state sukan thi tuna hi kane mi tai mai tai state cookie jo mai ka khaulat lupat kan mi khawri kumna NCRB report khautai kum singnai na chui na kathum hai India kapum khau scheduled tribes ru khau saloi sutiat mai tipat kai liang mai tingkum sukani tuna hi kane Manipur khau kum singnai na chui na kathum khautai violent crimes Chingrut na padai phai padai chui na chanai report chutang kani tiki kum singnai na chui na kanai khautai Manipur khau violent crimes phai suruk tamru na khat report chukani kum na kum singnai na chui na khat khautai ri phai pung rik dai na pung report chulatang kan chonge Aizol September tarik tamru Northeastern State Mizoram khau African swine fever guak rapian ri kung mai ariu bamte March bu khautai ri thauna guak ching sikiu phai thum rik ta chat hai tang kan the kumna mi tai kai khun ching thum phai suruk rik sikiu khang kung mai tilaw bamte African swine fever guangkan miteri district ta chat kumna nam phai khat Riksaruk na kanai khawgong lautang kani tuna official report khawriti thai kani Brussels September tarik tamru US President Donald Trump re Gaza conflict in tha khang comprehensive plans announce sukan meta Europe khani Middle East strong leaders nun ri machong mai indau kan the Trump re Gaza khaw Israel Hamas war in tha khang Point sui peace plan announce sukan chongi kumna mi tai Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ta Monday nung White House khaw ariu kan mitang sa indau kan chongi mitang tari Europe khani Middle East strong leader re kan yutong statement tipat gai kan chongi Trump re Gaza kauri in tha khang tan ran na tan bamit the Thai European Commission President Ursula von der Leyen return ku mai indau kani kum na European Union re Trump tong plan ta machwang khang samdan bam thi tu na sa kani inbu na humanitarian relief ri khori kabiu mai nun khang in kha lo khang ni kan yu ri karam put ni thi tu na sa kani mi da khaw nim law ba mai goi tani katu milung khaw in pat khang ni European Union ri sang hoi kani Infal September tarik tamru Central Kani State Forces tong joint team re anti-insurgency operation dumsi mai district asakaw that kai kan mai khaw num mai gan thum tamai thu kani illegal items azu kazaw na September tarik tamru Tuesday khaw nimthe tuna police tong chamri ti thai kani Tamenglong ting nai lon banchat butri khat kum singnai na chi na pungu lau chuan kalan ting rai na ye ting sin muak na ye singbang ting rai na ye banchat butri kanai kum singnai na chi na pungu lau chuan kalan ting sin sing bang ting rai na ye mai ku gwai na king in sui na king lau mi khang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tin re ka ngan ma nga thon ku we asai khang tu cham hai khawring ngan lau thi
in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thuan ko thei